senzeke sokopula is a right man strong man powerful Mondo no more masawi no more masawi mondo oh mondo masawi mondo no more masawi no more masawi mondo right, good men. Ya ungaveli lana bayakubona eLimpopo ukuthi uhamba izinyanga bayakukhanda ngamazwi. Abantu abathakathayo bajwayele ukubona abanye bengabathakathi ngoba bazi kangcono. Zenomwa kumasawe Mondoro zenomwa kumasawe zenomwa kumasawe Mondoro zenomwa uye zenomwa kumasawe Mondoro zenomwa kumasawe zenomwa kumasawe Mondoro zenomwa Mondoro zenomwa kumasawe Mondoro zenomwa Mondoro zenomwa. Isibhuku ningasithola lapha madoda utshwala lobo kwenziwa ngamabele lo. Guys, wena fan ngeke phone man ngoba ngikala kade ngekho thina siphatha amafoni siphethe ingungu siphethe amafoni nevula amazinyo enyawulini. All right. Undoda lona izana emanahambisa lo nemoto enjengeyakhe. We are entabeni niyamncedisa to the mountain nijime namhlanje uzoba inkosi bazokuqhubula abantu abayokubeka phezulu entabeni short navukubuso madoda najima namhlanje thatha uqhubumeni niyombeka phezulu entabeni angabuye wile nizothi dwi ukuthi dwi so hey wena abantu bamefika lapha sebesithi yimi phela lapha zizolimala osufufukana ubangikama kuhamba kahle ncane yena usuwu hayi uyimi ngokwesystem blood river kodwa manje basekusibuya phela kuyisihlalo phela doda yiyo lento eyenza angithi la ukuso umzilikazi wanquma ulokhu ngalokho ukuthi onkulumani wanquma wajikele ematope embalwini lapho ebhodini wathi uyalela ngazoyibuya kuphothola zokuhlela esihlalweni sosana sakhe kalakadala zalo masasiluke ngane sobukhosi wabuka ukuthi manje usalokhu la kuzomplanela masutestela phana kunzima so la manje plan unquma plan unquma yena uza avoid into enqumileyo akathi ukwehla ngale emzimbeni ukunquma isibinda sikho athi uyenda kancane la utshele mina sena sisu nandala mathumba akade emvumini yena ayasaka sibi naluphondo phela ukuthi sikhombisa ukuthi uyazameka sesivele sithatha amashepu wonke vele ubone njengoba ndwawo zabo zifleti zokuthi abatholi lutho philo ndwawo la nzima amakhamera boba flat wathi iplambo 1010 uyabona lento le hayi ngiyayibona bathi kuzumanyenyeza bawole kuzumanyenyeza yawo kuzumanyenyeza wole kuzumanyenyeza kuzumanyenyeza wole kuzumanyenyeza bawole eyasikhumbula sesisidonora nabombusha eyimemo udadewenu namadawo ngamadoda kwakhe kodwa minkendwangu yakho skopo kuthiwa uskopo usakukhumbula neziwobilebile naseyiwita nayilengisa ikhanda la emhlabeni ya shayisane umnika imali anti imali ilula into elula kuyo
nami mina ngilandela ubizo, I'm following my calling. Yes, ngiyathola imali, abanye banginika izimoto, abanye izindlu zonezi ngingene ngihlala, uyabona. Kodwa it's not all about collecting, asikho ku-collection la. Sisiza abantu base bejabula basenzela izinto, angithi kunjalo. Manje ungahlala lokhu uvula amazinyo njalo abafana ukoleka imali, unone ube ngaka udlula uMzambia noma ube ngangomzambia. Kanti uyeseni yini, uyathengiswa, uyakalwa wena inyama, enkomo. Uyayibona into enjalo. Uyabona lezingotsipula seziphuma isilato, uyemnyama lapha njengelati. Idlozi liyasigcina, niyabona ngokutsipula. Anobona namazinyo mntakababa ubuye nje namakrewu. Ngangikhumbula amakrewu ngizethi ngavele ugezise ufake ekomishini nginathi. Kodwa manje uyabona uklini nesimayili songasishaya entombini. Idlozi liyasigcina, mase ungayenza izinto abantu bona laba babe right. Kanti kunjalo kodwa ungayenza izinto zibe right, abantu bayakuthanda. Thina madoda iminyaka eminingi sina lo msebenzi ngiqale lo mfana lo mfana ongemva kwakho lo ngaka lo. Firstborn yami lo nani nanisaba ukuvela ekameleni, awuvele ndoda phela bakubona abantu ukuze namhla ubalobhile batsho ukuthi akundwa hey yena lo buya ndoda phela lo mncane ngoyomude, omdala ngoyomfishane. La iproblem ayikho ngenkunzi la, omama bakhona abanye isidudula, abanye ngothwathufani kanjalo sichanga ama-choice assorted biscuit. Izindaba yakho seningahamba madoda abanibonile ukuze nama ngithi hayi kukhona undodana lapho uzokusiza. Umuntu angabe lokho esaba ukuthi umsize phela. Umuntu ndoda wamuzwe hayi ndoda awuthi nisafaka i-used oil ngapha nisagirisa ngapha ey'nqeni ukuthi umbheke kahle. Uthi uyamphuma la uthola umuntu engekho uhambile, akuna used oil lapha kade eyifaka, uyahamba ngoba akakwazi umuntu akakuthembi. Aphinde akulalele futhi umuntu azwele ukufuna imali umfuna imali kakhulu athi hayi ngisayogirisa izinqa labantu umbheke kahle. Wena uthi ubhode ngale mayibhoda ngale kunegedi ngawe uyaphuma ngapha uyamthola engekho umuntu akazwani nododa, ukubonile wena ukuthi wena awunabizo, wena ubizo lwakho wena lusehipro. Laphana ukuthi abantu umuntu uyabelokhu ethathelwe ngabona, omunye ukhondwa nge-toys, omunye uyabelokhu enzela into ezithatha imali izinto engisho. So kumele abantu banazi madoda la silandela ubizo sibiziwe. Lalelani madoda, izinto ezinye anonto nilapha abantu kodwa nineproblem. Ningaba nemoto eziwu-20 nina kuhambe 7. Niyayibona lento ukuthi ayikho lena, niyayibona ayikho lena. Fanele senze into yamadlozi la sibatshele ukuthi hayi into yabo lena abantu bayifuna sisazoyenza kahle ekhaya. Njengamanje ufuna nodinga kuthiwa yini utshwala lobani isibhuku lesi somzansi ongamatshwala lokubovu, noma bathi indlovu, noma bathi umangoyi, noma bathi inyathi, noma bathi igundwane. Yabona utshwala lokhu semakhabhodini lokho okwenziwa amabele likudinga ingoma nisazidinga. Fanele nikhuphe nalwana osejele lohambe shabana ukuze abe uyazoshaya ingoma. Zimkhiphela nje ukuthi azoshaya ingoma kuphela, kodwa nje ukumsusa ejele ikumphoxa ngoba ile nto ayikhethile, into asikhetha ukulapha abantu. Ngiyayibona into enjalo. Sizobona noma phakathi kwakusasa noma phambi kwakusasa kumele sizodlala ingoma lapha sike ugwayi ngavele songuhlanganisile sinefu kanti nomfana uRamaphosa beseyalile ukuthi sisebenzise ugwayi athi uhamba necorona kuyathimlisa, kodwa thina into esiyisebenzisa nsuku zonke. So hayi akunahlupho khona, sizobona. Ya napha nabantu bethu bakhona lapha phakathi, abanye bavala imbombo yena leyo Ramaphosa wathi hayi valani lento izonidla amaphaphu. Eastern Cape injalo ngubonile, kodwa yena ngibone wavulile amakhala akhe wonke lana nyawazi makhulu kunawami. Bonile wavulile upresident wami amakhala, kodwa mina ngoba nginceke kumele nilandele inkosi yami uRamaphosa wami nyawavala ngoba nawe uyacabanga ukuthi uma kufena yedwa kungcono kunokufa thina sonke. So umuntu onjalo unothando, siyamthanda namakhala akhe la ngiwaziyo. Injalo. Ya, ngicabanga senilungile, ngicabanga senigrisile lapho emuva lapho sisebenzele.
amandla kodwa ngophakama ke ngiphakame kakhulu amandla mina ngophakama sengiphakama